Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location or a Flipper Junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ. Na obi andada wa, na memo bi nkasa me frama. Wankasa frɛ, abati bi. Joe abusiafo ene adofonom mema obibia akwa abasonko ede ebatuma GHSO na abusiafo se de mu enim no ene de ya me ne wo ekasai ede ye mame Evangelist Patricia Oduro adodo na ni se konfoba agrada na agrada no se ne ho ensam ene da apaso a wo mo etwe no sere ene abasa na nipa wo de ne ho ansam ababetu social media so chese amadodo na ekasa ede afa ho ye mame engege na ebusuafo ensem ana said de wode ababeto abonten kura de esewani ensese ye ka ede echewo a chese amadodo na ekasa se eyesa na etie anase se ampa de mame engege eka ede a na ne ye agrada wokuta mema akoma pa wokuta eye emema akoma a chese nnoma bi wo hono ma wo mo etimi eka ede ehwe na ansa ne bekọ ensem no eso no na mekai mo ese Ochade Herbal Center na eso yasen ema yedi edwumedie no eba ebebe sommo wa eye yare aye kranko ete eye woso Dr. Declare so yare we de enya de se wo betimi aso ano esanse no mo de ama nyina se ni nyina ntimi anya adwuma de ne nekofie na kokotwen se ba mowo ede na paka ba be fa wo se ment na ho endwendwen ema wowo nya se wadwendwen no fa wo enko eye owo mu nemom susumi kalaba na so eye eso eho ewoda so man anasa etamale na wo yare no obetu ase deku ede ama wo etise gonorrhea ena hawo diabetes asthma yare bichemo bia entihyewa yare ena ebimu so oba wo pa wo bema wo low sperm count bema so wo bema eso apese enlarge no enfama ni nyina no odimo akote no tifane number wo screen no eso na eni no endi enkomo na yetwa ensem no eso United Kingdom based Ghanaian blogger ni di ede mame engege eteki to ni Instagram page so a chese mame agrada ne baba yenim no a de no oyete hu ne se woni nukunu ama posti akwada no emfonyi eda wode akwada no emfonyi ababeto ho no ma watro RIP ede ato eso wo chima na chese akwada no ewu enu nti wo se an rest in peace na eno na wode nse we ebebetu dwa no caption na wode eto ase eno ama dodo na kase de bi o den na wo paache because ye nse ma mi wa ware esusu ye ma mi ngege allergy se sa akwada na wo no ye ma mi agrada ne weka woni ni edi ni duma bigger quiz ai mo beka ya sika gari advert na just say bigger quiz one na ene no enesa wono na just wone no wo sa akwada na nemum ene dey de just akwada no enka atiasefo na see eno odin no etu de bra wo de akwada no picture etu wono si tutu bottle ni ba agrada lost a little girl with big akwe some month after threatening to kill my kids and also lied about Reverend Owusu Bepa. Rest in peace 3310 I just saw the emoji I just say any ekeka won na ma dodo na eka se da bi o den na engege wo pe ede ache wo pa che se akwada no ewu a enesa ana ene den so ayewu ya na che se mama engege allergy ebiemu se akwada no wo de akwada no ekokọ ji sikedo na kwakoye rituals enunti ene de akwada no enka atiasefo ewu ebiem na so besi sa breya me no wo eka se de enya de se mama agrada na se Evangelist Patricia Oduro weltimi ababontin ababeka bibi ede afa allegations mame engege ede emanu no ehu anase wo kan ede efa ne hu no ehu na ebusuafo ense no beto odwa no ede dodo na ache wo madwen ede afa ho na so de kan ya mebusa ene se wo no obi enkasa
Uni obi ewo entewahyew bi anase obi aye oboni bi anase uni obi ewo eye wantwantwi ebi enu nti wo se wudi ho awurusie anase wo de bebeto abefo tentan so abra nipa na ono ankasa ahwere na ade no mporo wonye na ade se wo expose anase wo pese eye dodo na amansan no ehunu ana ekwan a eye ma mengege edifa so etu eye anamono etweye dodo na hu ne se kame akwa ye se ma me engege allegations a wo ma no enyina no nya no kure bia enhyeda enimu esanse wontimi emfa prove bia ema ise wo eyampa se de wo kan eye no kure dia ene wo fa eye prove emfa embra na ebi musu man hwede se eye no kure dia ma me engege eka ene denti ena ye ma me eye agada wontimi embe me admit eye se de ye kan no eye no kure anase enye no kure because na nse ye entem a wone ye papa Reverend Isaac Owusu Bempah enya eye akasakasa na se wo mo entem enhyeda enye fan ye audio bi eba bonta na jese mami etrema mre bi etremo wo catch Reverend Isaac Owusu Bempah se ne ba ewu ma papa no bompa ye edema no na sa ensem no kan ye ni nyina na eyentro ne de ka ho ema ye papa yi nsusu ne ehunu ye number of times a wono so ejina ne altar na ne pulpit so edume eye enkofo wo pe eye wo mu eye ewo enti se eye no kra enti adenti na wo ma bonte ememe kasa ewo ehun dodo na so se kasa won kasa wo hu no eye esanse nipa de obia ewo ne privacy ebia na won pese obia ebeti because akwa ye eye akwada ketwa na so de wo mo entiase na wo mo edwen ho a wo mo abi entimi NCPA enese eye mame engege emum ene di ebebetu ebia ajese ase ne comment na ne nsem ode eto abonte na se ye ne de se ne tamfo akọ ohaw mu anase ne tamfo enya eye amane bisa enuti no wode enam so ede esere ne no na madodo na ekase won kan ye hunu se nipa atasefo sase isu ha ye tie no ede eye den ya wo de wo bia ebewu ebi eti so yonku hu ebibi etochima anaso wo emframa ebo edefa nipa no emfichire na enu nti no hu ne se ye wo Reverend ugina so ede atwetwe na ma na hu se de ode ye wo no na nyame atwe na so ede a na na kan hu se won soso won chire bo ewo asase yi eso abusiafo ensem no ede ye nkofami ye enhu ye na mu ma mengege ene de ababa betu edwaye ni edi eye ensem no chi se ye ma me agrada ebeba ababe kasa ede ho se ye nokre se enye nokre ye ni edi nsem na che no nti no won soso no ma wani enkoso a enka ye toma GH ye video yi eso enti se nene de di kan ya wo hwe ye video yi ede a nene wa subscribe na wa me notification bell no se na ebe ya ye nya upload video bia wo so ani etimi ede chi no wa hu de ekoso ewo man ani eye wiase afana enyina na me di ese no wa de chefa ensem yi ho wo soso betimi de baba betu edwa de afa de ma me ngege ka no eho obiemo enso na wa like videos no wa share ede ama afofro midin ede ekwia sikapa dasene yebesan ede ehia ebi maka